UMDC kaseng Kongres na sapai sa snyang Rikud and Parin ulapan pau ya kajing benyaw ke bakraw halur kajing bemyo ra watang kawe kajing keli hak dorbar telang ke basisngi jong ke Giant Hills Autonomous District Council JHATC ke balalong hak arpo tarik naiwia. Uni UMDC ke Kongres hadian balawai ke dorbar habakran syakilat thai kubor ulaong baka jing temu balawan ra ya ki jingkeli kalong omban wa daw ya ka executive committee Henry habawan ra jingkeli kalong banyatai nak benta banyatai umari kun ulaong bahakan ke dorbar telang idan hadu santlik emotion bat kila kerpat ru yaw chairman ban penjalan ya ke porsyong dorbar lak kumno arsni bakin yoklat banyakren sani halur ke kashan jong ke council. Uni UMDC ulapan pau ka jing songkya ka bajur namar ka jing khat dorbar kala long kumbale tangdap patle jubor kani to ko hak piyongi awani ha kani kayung wani lembar ka sur piyong pai pa no pai pa nakabor yung pai pa yu i wan ha kani kayung kermeni wa ho ha kani kayung yu ya tai punya ya iti jinge jinguna yung ka district ni yung ka group piyongi ngasnya hawo bongi kini kitingkeli memut wa i thok dawi ye em in charge ne thok dawi ye ki pathan ne ikwa i wo gite kwa u ye pensnya kwa u ye te ye kata ka ye ka konsul ku yogi u ye klang u ye penyo u ye pun klau ki ye to le aku pi andre snya kia wa la da myo ani ye ka por wo pili ne wo chia ya kini kitingkeli ku depo i man ko kiting safi kami member zaman member tenaga kita nak lihat yang ngalat dah kiting kerjaan yang elo kami kiting kerjaan yang elo siapa zaman member berkat nebenta kiyoki kenenta kini kiting angut nebenta kini kiting fu kiyoki upwa ibu ini kitingkeli untuk upwa ibu kende ndai kwa ibu yang kiting cia ko paka nebenta kiting bahag kiting yang kekonsul yang ibu rakoi kerpa iki sampai extend lalu tu uman ke second sitting le yuyo di second sitting boleh saya agak first hour yang ke second sitting yuyo pendet di jingkeli kita tu pun bagi di start POP kamu chairman Shwagani UMDC ke VPP jam syaprang po atam hapo kayeng dorbar ulat hap kluit bat tiet miet bat hadian nakalyang chairman u Dr. San Ki Shangpung ulai lat ban bu jingkeli tangmar arteli. Kani kalapan bitari ki MDC kalyang persya namar bakim yo ya kamon light luit ban bu jingkeli balingkot kepor. You be why I was concerned about it has been twice with this. Last time one rak ini Mr. Chairman. Why should I deprive us member one rak yang kelab ini? Memang the people of Giant Hills warak member kuah ini kuah yang biok jingkeli. Ini question. That's why, it's been twice, Mr. Chairman, sir. Twice. Ini untuk kita debate, ini untuk kita question awal lah. Dan di situ ini kau apa cerusan mana kena po, you honorable member kena po, wasan surat balik lalu kami jika di kami ni mana di salau. Tim dia dalam auto Mr. Chairman, ngah ini ada pedang oh, apa siapa di pencet, waman ke po, waman ke session. Dan you the man that can kena kerek. Jurang by APCC at session. The question kita kali lah menjawab cepat iki. Tinggal minta kasin ke Hong Kong. Ira di 1K mah ini. Lam pencet ini net, wala wong sebab ini question ini hamlai cepat. 1K ini. Hanya ni di mana kami. Entah one sama ini. APCC ni. Cepat. Confirm semua yang question yang elo yang ini. Erat ni unda wala di question mantu besi. Ketam rules first hour of the session to question replies. Tengah miu live pelat itu rules yang ke edisi rules kong ini. Dia kena por ngakam on tool to ke debate kena por. Satu live baca question number 1. Tekerpat. Mr. Chairman ngalak kuah ahe tu begini. Ngalak kat kamu pure ke rules 51, 53 and 54. MG jingkli yung nga arli yung sakwet. Waktu memper, lada keisi watch ke question yung nga, anda yang aku aktif yang kecil sikit haluar dia ke nomrim.
wo vexpi question biunga happy upencia leba kunung kom ko katam ciksnya biunga untuk memulai di sebar yang ke konsul sebar yang ke doman kiwa to semua member semua dengan ilat yang kau selama to haji to ini muka on tuang to for ini bedi haji to jadi question yang mana pun muka kau pergi beli pada haji por dengan kamu Musliman ke kameramen ngatu Allah bagi salat question teriak ketika wait ki man songan department untuk jebak di tengah ini por orang kamu Musliman ke kerpat member buram ni mulai dari keseluruhan tu kau keliru man Ustaz MB Rembai kerpat semua mulai semua semacam dan kenapa di department konser di parti ile vexpi question untuk ngau cerman wa jebak ini kejingkeli ini nudiki kejingkeli ke pi kami nambah sombak Why untuk di department concern ke ujubati kalau artinya kenong vexpi question dia kerja kau benci ngakau cerman dia nudio ekstif di husan pi DM ke kuar sana alat pada sulat kursan di pak department concern dan tahu jebak kejingkeli untuk kamran yang ngakau cerman jebak kerana ini wan mana pun bentai tikus yang pi ibu kejingkeli tengah kerpat yang pori umur MB Rembai sebab ulai sun baru semacam mas besar macam hab jubab ni hab pencet ni lagi ke dalam man jubab ni kata kucing keli kini kata kasin kuar halar kai batai na kini ka rule 54 batai kai ki kamdan ki waya like kini ka question yang i ham lai chkmat saya kata poi sekebit wan ka business Chairman saya kuau humble request ke di opposition ngah apa ipat ni kulai ka pos kita arti ni sebenarnya ngakanan bo jengeli usah kuwa bangke po tangwat kan pun di important questions kan ini kita jeng hang question nga tip bika kani tak sama power dan chairman di fight ini de ki guru me ikan mo yang ki hawen how en he bor kaman mangi ho en he bor to chairman wa elat ni continue yang di question hadin step tika power lebih ne ko am kunmo kau chairman ila dan imam buat kita setting te lada MKM ni bentang te ilek ni kini gerus kon kau hari ni jam do buram takbun haki ki membas apa sembam te kedau ke jebak kusun abun asal kemen yang LO yang agak sautu ki sautu wala brak tok ke first hour yang ka setting tok ka kusun replies te umrap geli dekat ni sautu buram yo tengah do buram ni kau cerman kau fikir agenda untuk iklam di agenda kamtam nalian yang isi dalam bono dari bisnes tiki mucon dak accept duit yang kena kemurok ngat kau cerman dia dah study kini mucon go to you the bisnes nanti kini question one nah kini por ongo wa mau nyau ki one ran ki hakani setting kam time frame dan satu bagi question like bon bagi question ki wa rak ne tang wa time frame de pia hanya gijung kosan lek dekat ini nambah ni semak lek sahabat buat jos di kepodong pi women rak cuma ni bila mesti cuma dia burung ngasnya kini itu bahak piyong ni awan ni kini kayung wani lembah ke sur piyong pai pak no pai pak nak bor yang pai pak yuk i wan kini kayung kermen ni wah kini kayung yuk dia tai punya yang iti jinge jinguna yang ke distrik ini yang kecak grup piyong ni ngasnya hawa bong ye kini kicing keli memut wa kawa i kau dawi ye PM in charge bene kau dawi ye ki pathan ndri ikwa i wo gete kwa u ye pensnya kwa u ye de ye kata ka ye ka konsul ku yogi u ye klang u ye penyo u ye punkau ki ye to le aku yu andai siap ye wa ladam yo ani ye ka por wo pili ne wo chia ya kini kicingkeli kuda koi man ko bikin safi kami member zaman member tenaga kita nak lihat dia ngalat dan ketika kerjaan yo elo kami ketika kerjaan yo elo siapa zaman member berkat nebenta kiyoki kenenta kini kicing anut nebenta kini kicing semua kiyoki upwa ibu ini kicingkeli untuk upwa ibu kende ndai kwa ibu kicing cia ko paka nebenta kicing bahag kicing met yang ke konsul yang ibu rokoi kerpa iki sampai extend lalu tu uman ke second sitting le yuyo di second sitting boleh se agak first hour yang second sitting yuyo pendet di jingkeli ketika tu pun bagi di start POP kamu chairman ngakam orang tu benci video buram wa ngakau cerman hidu dah study bahas bisnes singkat lagi
sturi dapat iwa kini kali business iwa yiu pendap sismi dalam tai kosan dapong chin ne wa yikin kosan sa kerpat chin orang hakan ga baca sacan kau mani dat kenal am lismi nah itu yuk tidak bon cingiti kete tak baca kerpat lagi yang ane mah dulu mah aja geli ya man ting ars lismi lada kamte dabu je udah hadir mah lada kamte dawan ras with due respect hakani ke budget session kan tahu yuk ani dikiwi kan sedikit Nebah ki problem arise from day to day. Tenaga kita hakini ki late night so night kita wan tahu tu ipun ki jing keliwan. Tenaga kita ngah tepat itu isna fa ela ko pendek ki kini ki jing keli. Ngakraya worok perkai pai kisi dene worok distrik pai kisi betul wa lada hakasi lesni yang budget ki la em session ki. Lesni yo ki ko. Yele wa i sisni. Mohoi tak arts ni. Gani kau kecil tepat yang mana? Mohon tak arti. Tahu ada yang dah ada tu. Mempuai Jerman wo congkang orang pi dagi benai lene dagi diam. Mempuai kami deh. Ini siapa ni? Andre at least si arti tu ke minimum tu uyoi. Jika puar wo cong. Tahu ini apa sih kejap mau kau Jerman mah? Ngah ada ni ada semua ni kesession. Jika nukun kesession ngah jiki beli sesuatu tu yang baik dan yang ka isi bakam tu yang opposition bench. Nga kita tak ada pam. Tahu. Ngar oleh pintu hadin dapat Inggris business emotion yang EU pendek sini. Dan untuk question dalam sawan nak kerul sumca ngalak kuat bakal semal pendek pri aktif. Pada kerul sudah kamsi wa the first hour of sitting shall be question and replies. Tem liru extend ketika produk cinta. Betul. Kerpat member suwa kasi tu orang tu like kamu pelai dengan report mulai bagi saya next agenda. Jadi ni question dalam saat kerpat ki human dan mandan ni semua rawan haka yang singli haka baca sesuatu bodoh mani lisi lene susi kat kangki lisi bisna kita tak boleh dapat dia ngau sama betul om ya kita usah alang last time nong susah ini dah deh gitu dong dengan ini request kita kemana-mana kalau boleh ke house ni dah mah tapi emotion ni you cong ibon kentah ini dah minat tahi pun you lah mah madak kita question hour ini emotion arteli itu Terang motion arteri mesti lagi yang pun dengan ada. Mudang yok question ni cerita. Motion tu su terligi motion budak ini mendapi mesti cerita yang cong isaci arta ni arta mesti arta yang ke. Yok ulai question lah yok. I diptai le oleh diptai cong sedem tu ini sesuatu terligi motion ni kelam ini cisni pecam ni mandre ni kalau i member. Tapi kata ni cong asli tanglah arta cisni ni tang lai kapor. Kita dah buruk mah ngakau Jerman. Ada orang duk nesta ada nuriuk little business nak isi bat yang opposition bands ada sikit kami. Tengah ke soko boleh le ULU ke jemur report ngakau Jerman ada report tak kuat ada pat man dia. Mah jika man juga house bukan lu ampi. Ada ampi ton right mustep le man lu. Le i ampi. Pendep betul le man kita conjong ampi. Tengah kepat report kini gua member tu kersan ni gaji orang yang ULU peman ga asli mo kamte no tasumpa rakti satu semuanya kau pan tahu ini siapa buat kita sama-sama Naglim kiyonga kamwi nagi member yang ka Chandels Autonomous Social Council pendap inga daga mesin ku snyausi wyo wa hakani ka winter session kiyong i ku mandu chisngi hakjen sket la dapai kat kam ka list yung ki business ku em hadu santli ki motion ki wanra de ki member na kaliang ka opposition halor gani inagaliang yung ikam ki member de kerpat i chairman wa ubo la kamon to arsngi khnang wa yuye pendep ye ki jingkli ku da bawi wa hejo ipor uyo le uye klam rapnie hayeto wa kini ki motion ke wanra di member andre ne gesni daga jing snyasi nagliang yang kamu wi ni member ngatang ke wi ki jingkli le myo ukli hapo ka dorbat ne ba ngare wanra ahadu nrutli ki jingkli andre tang ke wi ki jingkli le myo wanra ne gesni hapo ka house aga jesket ka jingtmu yang i kam ki member yang gadis council hawara i ki jingkli memut i woto wa kwa i utor shor le ne kwa i wo thok daw
ki executive member leni ki department wo per ku em hapo ke council ku yongi nri kwa I wo yete kwa I yo kenrong kwa I u yes nyau tholang kai ka jing tuna ki jing em kam hapo ke council ku yongi ki jing kali ku nga ra o ne gesngi to kwa kawaneng kong hayato wa ka khandau ku siap nagaliang ki nga de kali na ka executive committee hadu ka no tli ki khandau kiwa ka district council man hokko ta hagani ka jupa ko e gi wala dam yo ukli hapo ka house andre hagani ko da jupa ki nga hagani ka main question to em du nya dun ru tli don hi wa em kita to ka main office building campus hai ni ya museum ke MDC hostel har sasim ke JHDC code building premises har sasim ke ya museum market ha ya museum ke Jaintia Dorbar har New Hill wa ke ya museum halat labo andai nakaliang kionga yele wan ra ayi ni jingli kwa o yuyo ye ke jingsia ka watikna na ke yung Dorbar kamjo na ke isi ko katni wa chaiwan wir ki thau yang district council dang bun ba ki thau yang district council kat kam motivi andre meu pau ke ni le meu yoi wa mi ke ni kam ka thau em khle terchi chaiwan lai go ka thau em mi metru selani koloni seno lai go ka tai ka thau ko hasaba muswam untuk yang district council wa meu mi ke ni ka thau hasapai apo kondensi yang em ki thau ki wa man ki yang district council kini kita yele meu mi ke ni aga jumpa ya kini ke main question ke yonga tani tidak kwa utip wa kini kita hadu ka ni dang em ki wa council nama de e ki sekiwi tuan ki bru nama chu ka wa pen artatin chu wa to wa pan biang masakwi ke jingkeli wa to wa jo em hi ki thao lene jo hi ka district council ya ki thau yang ka cheki brusemen haga jingli ku wanra haga ni ka winter session ne ta jubab to no handrei ku snya pala to haga summer session do wanra ye ka ni ka jingli hakwa ki de ong ki haini wa ki thau ku e cheki bru pai pa lene cekisen balang hai ni de tho ki kam ni ha ka jubab ha ka ni ka summer session ongi there till date there are 132 building site allotted to various individuals and NGOs tak penyo wa to wa ka isi kamjo ka department concern yang ka council ki yang I ko to jubab ki ni jingkeli mem jubab da ko to orkom hanrei chu jubab jubor justi wo penyo wa wa ki da jubab ki ni jingkeli lemgam te yele u per wa haka summer session ko man haka arsu tri julai arjar apausan ongi emhi hadu cispa le ku artli katwa haka ni ko winter session man ko man ne ongkim em ta halor kini ngasnya to wa I kam member emi ko hok hol dem yo pen pa ko kayung hanre chimi gani galat walamba kilat pathai kubor wi pai ba yu tip ki ya gani ke jing sekhet chu da bum nang em chu chibun ki jingkeli ki wa kelia ki wa kwa I u tip ya ke jing sekhet em le ke jingkeli ku kelia hay to wa ki chat bru ngam tip o yele yo o ye ki chuba hagani ke main question bianga yele yo ayi ke jubab ko ya kani ke jubab yang ada chak kentai ko ongo kat no tli ki jai bru ko timit de ka district council kat no tli ki jai bru ko timit de ka district council le ne ki ti tribes ki wa hap hapo ka chil tribes ki wa timit de ka district council ki heni the thought ke heni wa ya the question is which ko mut de kentai ye kani ke jingkeli ki yonga kwa o tip hawa yele chil tribe certificate ki kena kat ni
hak ki wo yo ya ke recommendation letter na po ke council ne bentaw wo pensekiat wo ki man ki schedule track mo le ne ki na hagano ka sub track ban ki andre siapa ni kat kam kani ke jingkeli ko ki de kentai ki wa ntip ki le ne ntip na kai ka da wom e ki ya kani ke cuba tahlor kini kinong rem naklem danga pendat ko inga de mesin go siau kia wala de kam ni ke council biong i man go ke council makayung dor bar yung i apo ke council yung i man go kwa chulek tandep lene kwa lek cuba te ngane klio ngane ke mesin go siau kia kerpa do ye ki pai ba wo pun pau ki ya ke jing siau kia halor kani ke pendat